A posle zločina koji izvrše ljudi bez krivičnog dosijeja i sa dozvolom za držanje oružja uvek ostaje pitanje kako su dobili dozvolu. Istražujući proceduru, otkrili smo neverovatne detalje. Samo tokom prošle godine u Srbiji je 10.000 ljudi dobilo dozvolu za oružje. Čak je i za vozačku dozvolu predviđena stroža procedura, barem ona koja se odnosi na lekarski pregled. Iako je zakon o oružju od 1992. nekoliko puta dopunjavan, stručna lekarska procena do danas nikada nije uvedena kao obavezna za izdavanje dozvole za držanje oružja. Prilikom podnošenja zahteva u sada važećem zakonu, članu 8, stav 3, postoji jedna određena mogućnost, a to je kada organ koji vodi postupak posumnja u zdravstvenu sposobnost tog lica, on će to lice uputiti u zdravstvenu ustanovu da donese uverenje da se njemu može poveriti oružje za držanje i za nošenje. U praksi to se retko događa. Za izdavanje oružja, ako ih policija daje nekome, ne dolaze ljudi. Nažalost, oni bi trebali da dolaze, zato što je jako bitno da oružje drži ličnost koja je sigurna, stabilna, koja nema psihičkih problema. U Ministarstvu unutrašnjih poslova spremaju izmenu zakona. Mi ovdje u ministarstvu težimo ka tome da se usvoji taj deo zakona, novog zakona koji smo pripremili, nacrt zakona, da se usvoji obavezno lekarsko uverenje i prilikom podnošenja zahteva, kao i da oročimo eventualno da u određenim periodima, sad vidjet ćemo u kojim, da li 3 godine, 5 godina ili čak i kraće, to ćemo vidjeti, da lica koje već posjeduju oružje budu podvrgnuta lekarskom pregledu. Psihijatri i psiholozi veruju da će ta odluka smanjiti broj nesreća i žrtava. Test ličnosti ispituje strukturu ličnosti i vaš interes je prognostička vrednost, koliko možemo dugo predviditi ponašanje ispitivane osobe. On ima dosta dobru prognostičku vrednost i mogu reći sa velikom vjerovatnoćom da će se ta prognostička vrednost ostvariti. Dakle, ako mi procenimo da je neko sposoban da manipuliše, odnosno da nosi oružje, da će to tako i biti bez zloupotrebe. Stručnjaci tvrde da na osnovu testa ličnosti i drugih analiza mogu da predvide ponašanje ljudi. S obzirom na to, izmena zakona o oružju trebalo bi da se donese po hitnom postupku, smatraju nadležni. Jer uloga oružja je samo jedna, da ubije.